section. Marcelli läheb, tuletame meelde, et meil on 3 meest praktiliselt võrdsete punktidega. Marcelli 15-5 ja Musto 14 punkti peal. Nii et poodiumi teine koht on praegult mängus. So, I remind you, we have 3 drivers with almost equal points here. Marcelli has 15 points, Peace and Musto have 14 points. So we are talking about second place on podium today. Elame kõigele kaasa, kõik, kes tunnevad, et on Marcelli fännid.